الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب البريات، بنعمته تتم الصالحات، وبفضله يرقى الشباب بالمجتمعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، رب الشباب على المكرمات، ودعاهم لما فيه الخير في هذه الحياة وبعد الممات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الثقات الذين التزموا تعاليم دينهم فبنوا الأمجاد وشيدوا الحضارات، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، لأن تقواه سبب للثبات على الدوام، وطريق للسعادة مهما عصفت الأيام. يقول الله جل شأنه في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bunal turudin agama tani o agama Islam, mataud im mga parkala yalgaan niya, atawakan mataud im mga pakaradyaan, tumaalok pa agama singkitan niyo, in papahalgaan ka taniyo sinagama taniyo. Ambok na rin dito, indeng ha mga patot na tuhalgaan, muna patiap-tiap kinhawa barang singkitan niyo, amo na ingkapulasog singkita, apang umulan din doon habang bata. In pangumulan, longsin mga magbabahasa Arab, asyabab, atin mga sila bagong bata, lando tuod din panghalgaikan nila sinagama tanyo agama Islam. Sabab inka bagong bata, ataw kaning kasubol, dahin doon, in masa, iwan waktu, tumaod in ammal ibadat sinsiya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pangumulan kasubol at awakan kabakong bata, nakaut siya
hadua pamumulan malamma. Amo na informasi na Allah subhanahu wa ta'ala na batbat na tuhain doon. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin. Allahu alladhi khalaqakum min da'f. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjarikan niyo ning hakalamma. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Ang pakamu pia panjarihan na isabdain doon hagin hawabaran niyo sin Tuhan Rabbul Alamin mapuas sing kalamah kakulaso. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ang panaisab kamu pia panjarihan sin Tuhan Rabbul Alamin mapuas sing kakulaso kasugul karbaong bata. Pia panjarihan ni sab kamu magbiing kalamah. Amo ning kalaas. So wang taamuin, bandingon marayaw, in pangumulan kasubol, kabakong bata, in siya yaon nakaut, harua pangumulan kalamma. Hawak tu pa kau sibi-sibi, damikyan hawak tu kau dagpakan na singkalaas. Hangkan lang sinambok sahabiyah, biya na kan Safiyatu bintu Sirin, pusi. Atin niya nagwasiyat siya pa mga biyakato tanyo kasulan. Mararapo na yung mga sila pangumulan, biyasin pangumulan ko. Inwasiyat sin bintu Sirin, ya ma'syar syabab, wahai kamulong niya kasubulan, ya ma'syar syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab. Khudhu min anfusikum wa antum syabab. Pakayan niyo lang niya ingin hawabaran niyo. Hinakbuhan ha pangumulan niya na pangumulan si mga kasubulan. Pakayan niyo, ingin hawabaran niyo, mag-ammal salih lang si bintu Sirin. Dahil doon ha pangumulan sin mga sila baong bata, mga subul. Sabab lang si bintu Sirin radiyallahu ta'ala anha, fa inni ma ra'aytul amala illa fi syabab. Karena bunal tuudlong niya, wala kutudlong niya kaya sakupan, in ammal ibadat mapahun, ammal ibadat matutuod, buat malaingkan din doon haammal ibadat si mga sila kasululan. Ang pabunal, in hawak to pa kita siwi-siwi, di pa kita amuin, makawatok sinamuin mga sambahayang. Dito paminsang kaingatan, ninya on fardo katawakan bukod. Damik yan hawak to kita diagpakan na singkalaas, di ta na matunay in sambahayang, amuin katibuusan niya. Doon na kain nagsasambahayang na ko naglilingkod sabab hindi ko makatindo. Atawakan sumambahayang na ko nagsasaday sabab hindi na ko makalingkod. Pangumulan kasubol, Lawsim bintu Sirin, Safiyatu bintu Sirin, fa inni ma ra'aytul amala illa fi syabab. Bunal tuudlong niya, wala ko kiyabatukan in ammal amuin, ammal tibuok, ammal amuing sampurna in pagtunaykan niya buat malingkan din doon hapangumulan kasubol sibu dahin usul iban sin babae. Demikian in panghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam panagnaan na maubugikan niya imupi singkatan kakahinang niya amuna in mga sila kasubulan hamasayan. Tanda ni na Ali radiyallahu ta'ala anhu, nag-Islam na siya, hawak tuin siya sumulpa. Sa hingga nagsabdain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaya niyo long nimpa in kasumul niyo, hasila niyo in karayawan din doon hakasumul niyo.
Sabab bunal tuod long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamasa piarama na kulong niya sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang Nabi. Bilang Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairu ulong niya timupukaku gat malingkan amunay sila mga kasugulan. Ada po din mga sila taumaas, mga pangumulan malaas na, amo payad tulong ni miyaling din kaku. Amo yan, yung kalaguan sing kasugulan haama masing kita niyo. Pangumulan ha kasugul, subay mo pa kayong din doon, mag-amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pimbihayaon mga maas tay manghudaa ka ma-Islam magmaak. Agun-agun na ingkamumuhan bukod isang katan. Agun-agun na ingkamumuhan sing mga kasuulan, manling na ding hapamando sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang pamatan, kikita na to, bukod na sa jahat, along Facebook, long simbahasa. Sambil fi waqi'ina. Dahil doon, kikita na to tuod. Bang kumamanaw-panaw na to palong sindahira yaon. Subhanallah. Usog, iwan limbit niya babae, bukon halal niya. Damik yan babae, iwan limbit niya kailo usog, bukon halal niya. May tayad to. Sabab, wala na nakawatok sin pamando, sin aga masing kita niyo ang aga ma-Islam. Nauna yung sabab, may taim mga kaywananding mga kasugulan, besin pangumulan na mo ini. Agon-agon na manling ding hapamando sin Tuhan Rabbul Alamin, ikaisa niya. Law sin mga ulama, inding ha mga sabab niya, amo na impagyanon jula sa usu. Paglingkod-lingkod, iwan pag-away-away. Sinhang buok sumul, papagkahin niya subul wayroon hinanggot malingkan kajalawaan din di ialom simbago dun sa dunya ini. Hasabab sinlimbit niya, hasabab simbakay niya, naghihinang singkangian maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, najamin siya nara. Hangkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ala dini khalilih. In manusia, doon siya murul, bang uno'y kakahinang simpagkahinya manusia. Huon, aon da isab imangi murul pamarayaw, sa sumakawa, bangkaw kaya tayong babawan, ay maksud isa-isa mo, kung sinang po katauyaw nagmamasyat, itanto na sadya ito'y mahis nila. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ala dini khalilih. In manusia, usog babae, makawa niya illa kutabiat, dahin doon, atau akanin pag-agama, dahin doon. Hamuin, limit niya, ibansin bakay niya. Nahangkan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ibut. Pandukahin niyo tuod marayaw, indahon niyo mag-away. Indahon niyo magbagay. Indahon niyo maglundang panon, dahil di akabuhig dunya. Pandukahin niyo marayaw. Amuin bakay. Inhat mo sadya siya kakitaan. Inhat mo sadya kakitaan, in pamayhuan niya, katumtuman mo na magtuin akhirat. Bakay. Inhat sadya kakitaan mo inlo paragbos niya. Magtuy mo mamisin sambahayang. Magtuy mo mamisin Ramadan. Magtuy mo mamis huminang amal salih patuhan Rabbul Alamin. Amo yatin lawa ka bakay. Naampawang kumakita bakay. Inhat mo sadya isab siya kakitaan in katumtuman mo syaitan. Hinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, layo ko din nga pagyanong bakayan. Ayaw ko masusa. In palingan ko si mga kabakayan, amo in masub, hinang maksiyat pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabab lang sindaman sin Imam Ash-Shafi'i,
ayaw pagmasusahi, mga sila mano siya, masug mamanling rin kay mo, sa mabintuhan Rabbul Alamin, gantian niya kau bakay, labi indayaw niya, dagsin mga yanto. Bang bunal da isabing kay mo. Banging karna mo magparayaw sing kabuhi mo. Angkan, ini, bulansang iban wasiyat, pamanga kasulan, muna natuod din pamaranan ko. Inbang kita niyo lumawag ka ba, kaya lawakon na to, imba kay makatungtong kita niyo paasyarat, bang niya to siya kakitaan. Damikian din ang mga sabab. Mayta in kasuulan, agun-agun manling na ding hapamandot sintuhan. Hasabab simpang hiningod nila, hadukaing agama. Ang pamuyan to din reality biyaya ko. Hasabab simpang hiningod simbang sa muslimin, akakahinang simbanga sila, dukaing agama. Yaw, nalong sindaira. Kublaan na sadya ka, pag sayo mo nagtausog na haraig mo. May tayad to. Sabab sinimpangatod mo kanya, way piyak aka di ban simpanamong, simbanga sila nagbabang sa simbang sa Kristiyan. Pagsakali, pagdaig mo ang kay mo ang pasumalam, assalamu alaikum katuan, astagfirullahaladzim. Daing ha mga sabab may tamyaling, hasabab simpang hiningod nila haduhaing bangsa. Doon nakahahimumungan atawakan panamong simpanga sila duhaing bangsa. Ang kanabunalda ko yung Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Asal niya kaya ingatan, jumato yung mga parkalain. Asabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوهُمْ أَوْ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Bunal tuod long sin Nabi. Upihan nyo ratuod ing kakahinang sin mga sila manusya hamasa nakaunayad to. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Hangasta pangangasta, padangaw ay bimana walang labis, walang kulang long sin mga magbabahasa bihayaon. Singuran niya tuod. Singuran niyo tuod lang niya inamuing kakahinang sin mga sila masa nakaunayad to. Hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum. Hingga minsan pa in kaaunan nila sumud maon pasungab bato among sungab sinambuok ini insect sibi-sibi. Urulon niyo ra sila lang niya. Nampanamong yung mga sahabat, ya Rasulullah, isyuta lang yung pagyanon mo amoy nagkakahinang sin mga hinangyan, urulon sin mga silabang sa muslimin. Yahud lang na iban sin Nasara. Nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faman. Hisyo pa lang niya. Hisyo pa. Ang pabunan. Hamasana tu bihayaun ini magmaap, tawiya katus tawiya. Yan nagbabaynat imbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim miumurul hakakahinang simbang sa Kristiyan, Yahud iban si Nasara. Banging Kristiyan niya unbinin panamong, saula na sikat inamon panamong niya biyaw nindakbus niya, singuran si Muslim. Amo pakatuan hindi minsan inaula Arabyat to, subhanallah. Magpakita ka, labi luwa na tuod bang mga masa, ini summer, magpakita ka Arab, wayroon piyag indahan nila iban si mga bangsa, madukaing. Amo yan hindi nga mga sabab. May taim mga kaanakan agon-agon manling na rin nga pamando sintuhan. Damik yan hindi nga mga sabab niya sa lagbo-lagbo. Dahil doon, nagdepende hamo maas. Amuin mo maas,
bang biad diining kainaron niya maon pagkaanakan niya. Bang biad diining pagbiat niya pagkaanakan niya. Ang kanimbiya kato tanyo maas, tagaanak, imut ayaw mapuspos, ataw ka na ayaw mahundong in pagbiat mo pagkaanakan mo. Minsan pabiadiin na ito kasino nila. Ada po na tungod sin pagbiat, pagkaanakan. Inbiaton mo sila, hawak to pa, hamasain sila siwi-siwi, pabata-bata pa. Sambil piyaghiningod sing kay bananding ha mga magbibisara, bialaw niya upama kumbong ang kahoy at tawakan batang kahoy. Bangin batang kahoy yaon siwi-siwi nati ko, siwi-siwi pa siya. Ampa mo siya pabuntulon, makadda siya muntul, sambil siya lumagbo. Sa bangin batang kahoy yaon, siwi siya atawakan batang kahoy yaon, malaas na nati ko. Minsan paunin hinangon mo lang sin magbibisara, di mo na siya lang yung pabuntol. Bihad to rin kamumuhan mano siya. Bukon isab kata. Kamumuhan mano siya. Hang kanimbiya kato tanyo kamaasan. Subay puspuson in pagbiat, pakaanakan hapangumulan in sila sibi-sibi pa. Bangaw mahinang nilalanggal sara, kaubahan mo magtuy. Sabab may ta, yaon pa sila kabata-bata. Adapon bang sila di magpak na pakalaas. Narara nila inhinang nila jahulaka. Dahil hakasibi-sibi nila maong pakalaas. Mahunit mo na tuwan biaton ng bihat to pangumulan. Ang kanabang natupandukahan in banda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asabda niya, muru awladakum bis salah. وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. Daakan niyo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaanakan niyo magsambahayang. Habang mulan magtagna 7 tahun. Iban luwaki niyo, in kaanakan niyo, bang di magsambahayang, hapang umulan in silahang po tahon. Amon luwak isab di amo in biya, buko na mo in child abuse nung sinamon magbabahasa. Amo in luwak, asa kurang-kurang makapamintang siya, iban sinamuin. Mahinang amo in kwan kanya, hindi niya na makatinggalan nila mo in pardaakan sintuhan Rabbul Alamin niyo. Nabang natupandukahan in hadis ini, piapabiat ka to tanyo in kaanakan na to sin pagsambahayang. May ta ya Rasulullah pagsambahayang. May ta bukon biaton na mo magtagna in kaanakan na mo magpuasa. Atawakan magsadaqah, atawakan magzakat, sabab altaan kami. Atawakan uno-uno na amal ibadat pardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. May ta sambahayang. Asawab lang sin mga ulama. In sambahayang komposisyon siya, deng hakaul, iban palangay marayaw. Halom sinsambahayang wayroon hinang mo, bang bukon magjikir patuhan Rabbul Alamin. Himumungan marayaw katan. Halom sinsambahayang, bang bukon magkakahinangan ko, singkakahinang marayaw. In magruku', mag-i'tidal, magsujud. Biyasin sa kaula-ula lang sin mga ulama, in kaanakan na to, papahinduan ka to tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin qaul iban fi'il marayaw. Hasupaya in qaul iban sin fi'il marayaw halom sin sambahayang mara nila pagwa sin sambahayang sambil amuin magpangaddatan na sila sin pangaddatan sin sambahayang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين أما بعد. Mga kamaasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan namo salawat in ayaw kita niyo masuno magbiat pagkaanakan sing kita niyo. Sabab in agama taniyo agama yang layan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdarasing kasalamatan. Dengan sabab yan paaw na yung kasalamatan si mga kaanakan din doon apad limang. Kasalamatan nila din hasiksa mapangsan a pinarka din Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita mamong tuan napuspus na law na yung pagbiat ko kanya. Maray law niya mamarahin na yan to. Ayaw. Sa kaino kawyari hadun niya. Hakabuhi dunya, in dunya ini darud tilain wa bala. In dunya ini, amon piaghula-hulaan na to ini, paghula-hulaan na punod, simpanandas din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaran mo, inyan din ang mga panandas sintuhan Rabbul Alamin. Iwan na ayaw kulong mo, umiyan, ba't bang kuhimundong nagbiat pagkaanakan sin ikaw, ba't amo na yating paghali-hali mo? La. Wayroon paghali-hali matan, lanab sin paghali-hali, wayroon din di abago sing gumiini. Way. Illanab sin paghali-hali, dahil uno-unong amal, kakahinang pardaakan kay mo sintuhan Rabbul Alamin, dahil dito rahalom sin sulka. Ang kanlong sin Ahmad ibn Hanbal, ambok masa, naasugo siya. Ayyuhal imam, wahai kaulong niya imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Kung tatlong niya kawatukan sinhambuok ipon, inlanab sin paghali-hali. Nabukunin jawab sin Imam Ahmad bin Hanbal, kabatukan ko inlanab sin paghali-hali. Bang namutapal na inalta, yawn halong sin at aunahan ko. Atawakan ba po yaw na lang sin aircon, kiyukod na sin dupoy-dupoy sin hangin sin aircon. Bukod niya tinlanab sin paghali-hali. Sa unin sambag sin Ahmad bin Hanbal, yajidul abdu ta'mar rahati 'inda awwali qadamin fil jannah. Allahu akbar. Kabatukan sadya sin ipon, inlanab sin paghali-hali, awilan niya ikarindas na inansipik yan si paksikin niya matupalaw sin suka. May taalong sin surga, lianna fil jannati hayatun bila mautin. Sabab halong sin surga, kabuhi, wayroon na kamatay sa lama-lama. Amun kahuhukawan mo dumagpak kay mulong mo kin sumari mapatay na ako, halong sin surga, wayroon na kamatay sa lama-lama. Janji yang kay mo sintuhan Rabbul Alamin. Iban halong sin surga, pagdaya, wayroon na kamiskin sa lama-lama. Amun mahukaw-kaw kahilanganin alta mo rin di, ayaw. Sa den dito halom sin sulka, di mo nakahukawan kahilangan in alta mo sabab irihil kay mo sintuhan Rabbul Alamin, impagdaya sa lama-lama, wayroon na kabiskin. Damikyan halayong sin sulka, sihat marayaw, wayroon na kalamma kasakit sa lama-lama. Allahu Akbar. In kahinapusan niya halong sin sulka, kawagong bata, kasubol, ang kanna pakaya marayaw. In kasubol mo rin di hadun niya, bang mo piyakay piyagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan ko suntin Allah ta'ala suruga, magkabuhianan ko rin doon, iban yung pangumulan mo halong sinsuruga, kasubol, wayroon na kalaas sa lama-lama. Hambok na yung pangumulan kata. Angkan, yajidul abdu, ta'mar rahati, 'inda awwali qadamin fil jannah,
kabatukan sin ipon, illanab sin paghali-hali, awilan niya ikarindas na inan si paksiki niya palawon sin surga, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma aslih shabab al-ummah, Allahumma aslih shabab al-muslimin, Allahumma aslih shabab al-muslimin, waruddahum ila dinika raddan jamila ya rabbal alamin. Allahumma ruddahum ila dinika raddan jamila ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, wa tajawaz an sayyiatina, wa tawaffana wa anta radin anna ya rabbal alamin. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.